Haino hailam sogo jotono tiare hadu kok mawo sungtini puila kok salainai Puspa movie ni haike tiprasa khorok nei Priyalal Debarma bai Paresh Debarma 6 crore ni Siddhi Karantlang tongmani police ro bai manjaka Tripura tu Guwahati thangmani lamao koktomani bisingtui saiman kha Priyalal Debarma hangkhuaini tei Paresh Debarma hangke mandai ni nei phadi tabu ta koktomani bukhak thangnai sungjotono saimano salkisa sekang BJP ni khoroksa MLA Jadab Lal na Tripura State Assembly o porn video nai tongmani social media o belai khino viral kha abono tui bokok ma thumnai rok bai sungjangmani yagolo tam sakani rok khnainai di। तो जादव जी, लोग आज ये जानना चाहते हैं आप असेंबली में बैठकर पॉर्न क्यों देख रहे हैं? क्या इसीलिए आपको चुनकर असेंबली में भेजा गया सर? नहीं, इसी टाइम एक फोन आया। मैं तो साइलेंट मोड में फोन रखा, तो इसी टाइम एक फोन आया तो मैंने वो फोन को देखने के लिए ओपन किया और ओपन करने के साथ साथ वो दूसरा छवि आ रहा है, तो अभी मैं वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंद करने से कोशिश कर रहे, इसी टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे टाइम कैसे हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं। Phadi tabu ta kok man bukhak thanglai pinai sungjotro nuka 2019 COVID-19 eba coronavirus ni jorao Agartala ni DM Dr. Shailesh Kumar Yadav kailai baring tungmani kaini jagao movie ni haike redriwi hamje ketal chamre ketal osai tei pandao manjak phainai borok rokno bumani nukjakha abono toi bono 11 April ni sikang botam ni bangai mohai khaina nangkha clarify khaidi hinai Mia High Court by order jakha phadi tabu ta kok man bukhak thanglai Agartala o Maharaja Bir Bikram ni ketal mangthung songsajakha tei jagani bumung bohaino kaman chomni tongmani MBB chomni hinai selai rijakha phari ta bota kok man bukhak thangai interlocutor songjakha songjagya hinai sia angai tonglaimani bobagra Assam haste ni Montri Okra Himanta Biswa Sharma malaima yagolo serai ke sairikha dakti no songjangnai pia dojoromoi mana singnai hinai sakha that the process of appointing an interlocutor will be done very soon. They asked us to be patient and to trust his word and commitment on it. Phadi tabu ta kok man bukhak thangai Manipur haste o Myanmar ni kabangma migrants phai tongmani no nogoi Manipur haste ni government brok ni bagai Chandel district go kaisa tongjangnai camp setup khainai hinai sakha hingke tini bangi asungno nirok video no kisapan sajaka ke like tag channel subscribe khaina tapokdi hambai।